Kad nastavim kad narastem, onda ću se kad narastem, bavit ću se filmom. Medijsku pismenost i filmsku pismenost od kad radim s djecom smatram važnim i to je neko moje uže područje interesa na kojem puno osobno radim u smislu edukacije i obrazovanja. Pa onda sva ta svoja znanja nastojim prenijeti i djeci. Zašto? Zato što živimo u izuzetno brzo tehnološkom vremenu u kojem se stvari jako mijenjaju. Djeca puno bolje danas barataju tehnologijom, već ovako malena nego mi. Mi moramo hvatati korak s vremenom. Da bi im približili te medije, odnosno da bi ih makli od pasivnog korisnika, važno im je nekako ponuditi aktivnosti da oni zapravo požele biti kreativni, da stvaraju nešto i evo, to je neka moja misija, a i vizija mog rada. To su sadržaji koji njih primarno interesiraju u ovoj dobi i onda je nekako meni logično da ih usmjeravam prema sadržaju taj koji njih zanima, samo da imaju drugi pristup, da sad oni više nisu samo oni koji gledaju, nego oni koji čine, koji stvaraju. Filmske aktivnosti, odnosno jedan filmski dan u vrtiću u principu počinje sa usmjeravanjem djetetove pažnje. Ispitujem djecu da vidim s čim su oni došli danas u vrtić, da li im se u životu nešto zanimljivo dogodilo. Možda su gledali neki zanimljiv film, bili na nekoj predstavi, možda su bili na nekom zanimljivom događaju. Onda to pokušamo prepričati. Jako važno nam je taj dio pričanja i prepričavanja da bismo djecu mogli usmjeriti prema nekakvom snimanju filma i kreiranju nekakve priče. Kod njih se može razvijati prvo vizualna percepcija koja je bitna, zatim se može razvijati i kritičko mišljenje, zatim to su socijalno-emocionalne kompetencije itekako se razvijaju jer oni surađuju, razgovaraju, dakle sve, to je jedan holistički pristup zapravo jer sveobuhvatno se razvijaju. Primjećujem kod djece sa teškoćama u razvoju, posebno kod djece sa poremećajem pažnje, ADHD-om ili čak i autizmom, koji upravo kroz otvor kamere, kroz taj okular, puno lakše fokusiraju svoju pažnju i te aktivnosti im u tom smislu pomažu. Počinjemo uvijek od fotografije kao nekako bazična. Fotografija je baza i filmova i animiranih filmova i videoigrice i tako dalje. Individualni su interesi pa su i teme raznolike i stvarno svaka generacija ima neke svoje interese drugačije, tako da to ovisi stvarno od djeteta do djeteta, a i generacijski se vide neke razlike. Kolegicama bi u principu poručila da se ne boje, da uđu u te aktivnosti. Svima nama je taj, ako ništa drugo, mobitel u rukama svaki dan i fotografiramo. Zadatak je nama, odgojiteljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima, dokumentirati svoj rad. Znači to što radimo i da fotografiramo i to radimo svakodnevno. Pa zašto onda to ne bi radilo dijete? Zašto dijete ne bi uzelo taj mobitel ili ako smo u mogućnosti pribaviti iz nekih donacija fotoaparat, pa da ono dokumentira i automatski stavljamo dijete u to da bude aktivan tijekom svog procesa učenja. U korak s vremenom zapravo moramo svi biti. Djeci je to svakodnevna ne samo zabava nego i potreba, a mi moramo na tu potrebu adekvatno odgovoriti jer nam je zapravo to sastavni dio posla i dužnosti.